Ljetno vrijeme ne obiluje mnogim događajima, sve se malo uspori, ali zato ne prestaju kulturne manifestacije koje upravo u ljetno vrijeme okupljaju brojne sudionike i publiku. Tako je i ove godine 9. put Matica Slovačka Kukučin Kuntarić iz Jakšića održala tradicionalnu manifestaciju Slovaci Slovacima. Upravo zahvaljujući entuzijazmu nekolicine Slovaka i ove godine u ugodnom okruženju Zelene lagune nastupilo nekoliko folklornih skupina. Održana je i likovna kolonija. Tako je i gospođa Ana, rodom iz Bačkog Petrovca, predstavila svoje radove. Tu nas sme prišli napríklad na výtvarnú kolóniu s cieľom, aby sme prezentovali umenie Slovákov vôbec vo Vojvodine, nie vo Vojvodine, vôbec na Dolnej zemi. A s takýmito manifestáciami, s folklórom, napríklad stretaním sa, to preveľa znamená. To na nejaký spôsob obohacuje slovenskosť. Priznať musím, že som tu na prvýkrát a že som príjemne prekvapená, ako krásne nás prijali, ako sme sa tu krásne cítili. U Rajsavcu živi tek nekoliko slovačkih obitelji, no ne govore svi slovački. Mám 7 vnúčka, ale 2 sú tiež, ako spievajú, aj tancujú. Ja spievam sa tým starším, oni sú s mladí. Vnúčka má 8 rokov, jedna má 10 rokov. Jel znaju priču slovački? Nie. Spievať vedia, ale oni nevedia. Niečo tak rozumia, keď niečo povedame, tako rozumie, ale nevedia govoriť. Zahvaljujući djelovanju Matice, u Jakšićkom se kraju radi na očuvanju tradicije, učenju materinskog jezika, naravno uz razumijevanje lokalnih, ali i državnih vlasti. Máme okolo 200 členov, a takih, ktorí tancujú, spievajú a bave se kulturom činne, je oko 50. Máme skupinu, znamená dospelú tanečných, deti tanečných a potom hudobníkov. Harmonikarsko-tamburački ansambl. Čo sa nás Slovakov týka, my sme celkom spokojní. My máme aj v štáte, aj v naše župe, aj v naše općine, obci, znamená Jakšić, maksimalnu pomoc v všetkom. Upravo je na ovim najmlađima da očuvaju tradiciju, kulturu, jezik. Ja sa volam Matej, hudi, idem do školi, učim slovenski jezik, volim tancovat, spjevat i to mi je pekne. Áno, celá obitelj je tuto, tak draho nám je, že tak dedo aj babka prišli zo Slovenska, tak je to, nemám veľa rokov a u nás sa vyprávalo po slovensky aj doma, keď sme boli mali, tak detko a babka vyprávali a teraz tak sa aj deti učia, pa tak je to drahé. Manifestacije poput ove, kojima se njeguje slovačka kultura, iznimno su važne. A velik pomak vidi se i u očuvanju jezika, jer danas 50-ak djece uči slovački jezik u osnovnoj, ali i u srednjoj školi.